Ayubu 22 mstari wa 27 anapokuambia kwamba utakusudia neno nalo litathibitika kwako. Nini maana ya kukusudia? Kukusudia ni kwamba ni kitu ambacho ukioni lakini unatarajia kitokee. Hii ndio imani. Ukiconnect jambo hili, ukiconnect masomo haya, ukiconnect toka kwenye Waebrania ukija kwenye Ayubu, unaleta kitu kinaitwa imani. Unapata ufafanuzi kamili, unaitwa imani. Katika jina la Yesu nami utanielewa. Kadri tunavyozidi kwenda katika jina la Yesu utanielewa. Wewe unaangalia kwenye TV utanielewa katika jina la Yesu. Na baadaye tukishatoka kwenye hili somo tutafanya maombi, utaona mambo makubwa Mungu atakutendea, na utanipigia simu kwamba mtumishi, nimejibiwa hili, kwa sababu nataka nikuelekeze nini maana ya imani, ili unapoomba uwe na matokeo mazuri katika jina la Yesu. Natamani nielewe, mtu wa Mungu, natamani nielewe, ili unapomwendea Mungu, unapoomba kwa Mungu ujibiwe katika jina la Yesu. Haleluya! Imani, Waebrania 11 mstari wa kwanza, imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.